Hiya chuile duine. Ó, ha mis ddíireach díisiil de bhí skiptlacha as a ghàrradh agus well, isi mi seagah chanéalaí blá inniu. Ha mi fuair mar sin ha mi dul a stay a gáil rud gnach bhláith suas mi san ma lunch. Hí mi sa kitchen tú. Nisha, marigúirs mi. Ha mi goracach le fhuachd agus han hachgus gan pólag mar sin sé recipe go mathua ach gan bhíh inniu. San Aran-coirce caramilish hat macariru na brisketin biga ha seo agus siad vías ma le búla soup. Nisha, hí siúd me chúlú an heo. Gré! O gléimhigh a dhí orn san a recipe a seo the ingredients a sin bhí mar chuid flúr, self-raising, mín chorca, siúchar agus nó margarine. An thoiseach how féimach iad 4 úsachan nó 100 agus 10 grama de flúr self-raising. 4 úsachan de bhín chorca agus da úsa de hiúchar vir mi bicanas. Sinne. Agus ma dhéide 4 úsachan ním nó dhéanamh margarine acu. Ha a chuúlacála acain as a bhúlaniste agus bhí mar sin tíireach na gropachan de bharge a chuathe a misc chuúlacáile. Schat ar seo fad sa bí. He ma sticach. He caran cólach rih deanna crumble. Well, isi mi seogút mar a talat mes cha hard seogút ach a stochagil inivach nó cútginach bican na sinna ná as an thai a bhír gút bican cúteach le seo. Sfim de nuair sin buil vice é dhéanamh agus Frana, scurisneir triad. Nidges a lua. Oh, nisha ha shoma. Hek out jannig watched. Shinat jishel son ugel gan novan. Een kunde shuat kalvarum. 1, 2, 3. Keher, koik, shia. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nisha féimiad sinna bhí san ábhain son ó 5 minútin díach nó 20 minútin agus siad bhíos ma le búla ma brot. 4 halúmsa brot son bhí chumal blá go 7 garid ar lá fuair mar seo. Tine ruút an hacáirta rútsa as sé út a bhí mu as an nuach. Búla brot golach rúmsa nó strúpak nó hot chocolate stácha chur sonnach ísú gach a hísel. Sinat an iste díirech amach as an ábhain. Beat macariru balwa le búlama de vrocht balwa. Hí mi sé marach siú.